Yes, reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza, ikaze kuri mwese, ikaze muri aya makuru agezweho kuri aya masaha. Uyu munsi turi kuwa gatatu, ni tariki enye Kamena muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Ni amakuru twinjiyemo rero, akaba ari amakuru araza kwitsa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru turaza kunyarukira muri Kivu y'Amajyepfo, mujyi wa Uvira. Turababwira yuko ibitero byagabwe mu bice bine byo muri uyu mujyi wa Uvira. Barwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kurasa ibifaru bibiri byo ku ruhande rw'abarwanyi ba FARDC. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye, tunarebere hamwe aho ibi bitero byagabwe muri ibi bice. Turaza kandi kubabwira ko umujenerali wa FARDC uvuga ururimi rw'igiswahili amaze kwicwa. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Muri aya makuru kandi turaza kubabwira ko Generali Rukemata wa Wazalendo yarasiwe muri teritwari ya Uvira. Turaza kurebera hamwe uko ibyiraswa y'uyu mujenerali ryagenze, ariko kandi tunarebere hamwe aho yarasiwe. Turaza kandi kubabwira ko imirwano ikomeye yabereye ahitwa Ikiringi muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru kandi turaza kubabwira ko muri Rurambo Wazalendo bahuye n'akaga gakomeye cyane, dore yuko ngo barashwe ari benshi. Magingo aya ngaya ngo imirambo yabo yandagaye hirya no hino. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Muri aya makuru kandi turaza kunyarukira mu bijyanye na politike na diplomasi. Turaza kubabwira yuko itangazamakuru ryo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryamaze kubuzwa kongera gutangaza ibikorwa bijyanye na Joseph Kabila, ariko kandi ngo banabujijwe no kongera gutangaza ibikorwa by'ishyaka rya Joseph Kabila Kabange wigeze kuyobora iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngaya rero amakuru tugiye gusangira muri aka kanya. Nitwa Umukada, baye ikaze mwese mu bice muherereyemo, ariko mbibutsa kugira uruhare muri aya makuru muterekaho like neza cyane, nzibona zigenda zizamuka. Niba kandi utari wakora subscribe hano ku Ibendera TV, nyemerera uyikore. Nyeneye subscribers bashyashya bagera kuri 200. Niba rero utari wakora subscribe, uyu ni wo mwanya wawe. Mu gihe ukora subscribe kandi wibuke gukora kuri ako kantu twita signe de la notification kameze nk'inzogera, uraza kugasanga aho munsi. Hanyuma ugakoreho, hanyuma wemeze oro kugira ngo tujye tukoherereza amakuru yose uko yakabaye yageze hano ku Ibendera TV. Kanya gato rero reka ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, nongeye kubaha ikaze mwese abaherereye mu Rwanda. Mwese mwiyumvemo ikaze mu bice bitandukanye. Abaherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice byose namwe tubahaye ikaze. Abo mu Burundi namwe tubahaye ikaze. Abo mu gihugu cy'Ubugande namwe ikaze. Abo muri Kenya, ibihugu byose kumanuka kugeza muri Afrika y'Epfo. Abantu baherereye mu Bwongereza, mu Bubiligi, mu Bufaransa no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, namwe mwagiye mutwereka ko mudukurikira, cyane cyane abantu bo muri Amerika mukomeje kugenda amutwereka ko mudukurikira muri benshi. Nababwiye ko Amerika n'u Burundi nimwe murimo kugenda amukurikira. Abo mu Rwanda mukudukurikira cyane, rero n'abahandi mu bindi bihugu namwe mushyiremo agatege mu gukurikira aya makuru. Kimwe nuko ushobora kusangiza aya makuru inshuti zawe,
ushobora gufata link ukayitereka mu magroupe atandukanye ubamo, ubundi tukageza amakuru kuri bose. Reka aya makuru tuyahere mujyi wa Uvira, ni muri Kivu y'Amajyepfo, aha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu rukerere rwo kuri uyu munsi neza aha hafi y'umujyi wa Uvira hagabwe ibitero, akaba ari ibitero byagabwe mu bice bigera kuri 4. Ibi bitero kandi bikaba byagabwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC, bakaba ngo bashakaga kwisubiza ibice abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze gufata. Ahantu rero ibi bitero byabereye cyangwa byaturutse, ni abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo baturutse mu mujyi wa Uvira barazamuka abagera ahitwa Kavimvira, bamaze kurenga ahitwa Kavivira barazamuka ahitwa Kawezi, bazamuka ahitwa Kiriba, ariko Kawezi ntago bigeze baharwanira, ahubwo bazamutse bagera ahitwa Kiriba, noneho batangira gusharinga imirabyo muri Runingo na Sange. Tubibutse ko ahasange no muri Runingo magingo yahagenzurwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Aha by'umwihariko muri aka gace ka Runingo abarwanyi b'intare za Sarambwe bahafashe mu minsi ya vuba cyane, nta gihe kirashira aka gace bagafashe ndetse bakagaterekamo ibirindiro byabo. Mu rukerera rwo kuri uyu munsi rero FARDC, FDNB, igisirikare cy'u Burundi, Wazalendo na FDLR ngo bagize gutya barigaba, ngo bari bafite gahunda yo kurasa aba barwanyi b'intare za Sarambwe bakabavana Runingo, bamara kubavana Runingo bakabakurikira bakabarenza Sange, ubundi ngo bakongera bakagaruka muri ibi bice bakongera kubigenzura. Ibi rero amaze kubikora ndagira ngo nkubwire ko ibyababayeho nagahomamunwa, agahomeramunwa mugani w'abarundi, kubera yuko ngo ibi bitero babigabye bakoresheje intwaro ziremereye. Biravuga yuko ngo hari n'ibifaru byagabwe bakoresheje bagabaye ibi bitero, akaba ngo ari bifaru bagiye banyuza muri uyu muhanda route nationale numero 5, ariko ibi bifaru bigera kuri 2 byose ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe babitwitse. Bamaze kubitwika ubundi ngo bohereza bombe z'umurambararo kuri aba basirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo bakoresheje amabombe menshi cyane ndetse n'intwaro ziremereye cyane. Abarwanyi b'intare za Sarambwe ubwo ngo bamaraga kubona bamaze kugabwaho ibitero, bamwe batangiye gusharinga baherereye Haruningo, abandi noneho bakata ku ruhande bamanuka hitwa Kitija, noneho ngo batangira gusharingira ahangaha muri izi mpande za Kingwengwe. Urumva abantu bari bari hano Kiriba, kuvuga abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bari bari Kiriba, barimo kugenda bohereza imirabyo muri Runingo na Sange, noneho abarwanyi b'intare za Sarambwe rero babaturuka impande batangira kubarasa baherereye Kitija na Kingwengwe, noneho abangaba bakagenda bafatanya n'abari baherereye Runingo. Abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo byaje kurangira n'ubundi ngo babuze icyo bakora, ngo bibuze, dore yuko ahangaha muri iyi mirwano ngo haguye abatari bakeya bo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC. Gusa ngo biravugwa yuko nabo ku ruhande rw'intare za Sarambwe nabo ngo baguye muri iyi mirwano, nubwo magingo ya raporo zijyanye n'urugamba ahangaha itari yajya hagaragara cyane yuko n'ubundi ngo bivugwa yuko yaba hazabutaho Kiriba, aha ngo habereye imirwano ikomeye cyane, kandi ngo akaba ari imirwano n'ubundi yumvikanyemo intwaro ziremereye cyane. Aha ngo hakoreshejwe intwaro ziremereye,
intwaro ntoya ngo yahumvikanye ni AK47, izindi ngo zari za machine gun, izindi ngo zari za launcher 7, ibindi ngo byari za bombe bari barimo bagurutsa muri iyi misozi. Ibintu rero bitoroshye habe n'aka gatoya rwose. Babwire yuko abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo n'ubundi ngo tagati cyangwa se gahunda bari bihaye ngo yo kurasa abarwana b'intare za Sarambwe ngo bakabavana muri ibi bice, ubundi ngo bakazamuka n'ubundi za Kamaniyora n'ahandi. Ibi ngo byaje kubapfubana rwose, ndetse amakuru aturuka ngaha avuga ngo baje n'ubundi gutsindwa bakayabangira ingata abatageze Kamaniyora, dore yuko ariho ngo bavugaga ko bari buruhukire, bikaza kurangira ahubwo bongeye bayabangira ingata basubira inyuma. Abarwanyi b'intare za Sarambwe rero ngo nubwo bagiye bahosha iyi mirwano, ariko ngo ntago bigeze bagaragaza ibijyanye no kuba bakwataka, kubera yuko bo ngo icyo bakoze ni ku defanda cyangwa se contre defense yo kurinda aho bafashe. Hanyuma rero ibijyanye no kwataka bo ngo ntago bigeze babikora, kubera ko ngo iyo baza kwataka amagingo aya ngaya baba bageze mu mujyi wa Uvira. Ahangaha neza neza hitwa Kiriba, n'ubundi biravugwa yuko n'ubundi ngo hakomeje kumvikana amasasu, nubwo ngo amasasu atari menshi ukurikije ayavugwaga cyangwa se aya arasiwe muri ibi bice mu masaha ya mu gitondo kuri uyu munsi. Reka twihuse n'ubundi n'aya makuru tubafitiye, tubabwire ko hari umujenerali uvuga ururimi rw'igiswahili wongeye kwicwa, akaba yiciwe Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mujenerali wa FARDC uribaza ngo yazize iki? Ibi byose reka tubyinjiremo ku buryo burambuye. Umwe mu bajenerali ba FARDC bakoresha ururimi rw'igiswahili yatawe muri yombi, akaba yitwa Asikatena, umusangirangendo wa Muzehe Kabila. Uyu rero akaba kuri uyu munsi ngo yaje kwicwa, apfira muri gereza n'ubundi yarafungiwemo. Uyu mujenerali ngo yari umwe muri ba ofisiye bavuga ururimi rw'igiswahili, bivugwa ko bari bamaze kuba 29 abatawe muri yombi n'ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Uyu nguyu rero akaba yamaze gupfa, ni mu gihe kandi bivugwa yuko ngo hakomeje kugenda n'ubundi hicwa umwe, nubwo mu kanya ndaza kubabwira ibyo igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kivuga kuri ibi bikorwa. Uyu rero n'umusirikare mukuru wa 7 uvuga igiswahili, bivugwa ko amaze gupfa, dore ko ngo abarimo kwicwa barimo guhabwa uburozi. Uyu nguyu rero akaba nawe ngo ari mu bapfuye, biravuga yuko rwose ngo barimo aho bafungiye ngo barimo guhabwa uburozi, karangira rero abapfuye urupfu rubi. Abasirikare bagiye batabwa muri yombi mu bihe binyuranye kuva umutwe w'abarwanyi b'intare za Sarambwe watangira gufata ibice bimwe byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bagashinjwa rero kuba ngo ari ibyitso, ndetse kandi ngo bagashinjwa ubugambanyi n'ibindi byaha. Yaba guverinoma ya Kongo cyangwa igisirikare cya FARDC bakomeje guhakana umugambi wo kwibasira no kwikiza aba basirikare aba FARDC bakomoka mu gice gikoresha ururimi rw'igiswahili aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu rero bikomeje kugenda rwose biba bibi cyane. Mu gihe rero tugaruka kuri uyu musirikare umaze gupfa, munyemerere tugaruke no mu bijyanye n'ibyo igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kivuga kuri izi mfu, ariko kandi no kuri aba bakomeje kuvugwa ko barimo kwibasirwa. Nyuma ya guverinoma, igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubu nacyo cyahakanye ibirego bivuga ko
hatangiye guhiga bukware ba ofisiye bakomoka mu gice kivuga ururimi rw'igiswahili nyuma yo kwigarurira igice kinini cy'uburasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kw'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Kuri uyu wa kabiri tariki 3 Kamena muri uyu mwaka wa 2025 mu kiganiro n'abanyamakuru umuvugizi w'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC yamaganye impaka yise ko ari ibinyoma bigamije kurangaza ingabo z'iki gihugu no kubiba amacakubiri mu gisirikare. General Sylvain Ekenge yagize ati mu by'ukuri izi ni impaka z'ibinyoma. Umuntu wese yinjiye mu gisirikare nk'umukorerabushake kandi buri wese yirengera ibikorwa bye ku giti cye. Iyo ibyo bikorwa binyuranije n'amategeko abayobozi bahana abakoze icyaha ku giti cyabo. Ntibashobora kuza kutubwira ko aba ofisiye bavuga ururimi rw'igiswahili bibasirwa, ibyo ntabwo byaba ari byo. Yaboneyeho gushimangira kandi ko ngo hatafashwe gusa ba ofisiye abo muri kariya gace gakoresha ururimi rw'igiswahili nk'uko amakuru n'ubundi ngo akomeza abivuga. General Ekenge akaba akomeza agira ati hariho n'abandi basirikare bakuru baturutse mu turere dukoreshwamo izindi ndimi ubu bafunzwe. Rero iyo uvuze ko ba ofisiye bavuga ururimi rw'igiswahili bibasiwe n'igisirikare, umuntu ubata muri yombi akomoka mu karere yabakomoka mu karere kahe? General Jules Banza umugaba mukuru w'ingabo z'iki gihugu akomoka mu karere kahe? Ibi ni ibibazo Ekenge akomeza avuga agira ati General Jules Banza umugaba mukuru w'ingabo akomoka muri kariya gace. Uwamubanjirije yakomokaga mu kahe karere? Turi mu mpaka z'ibinyoma zirimo gukorwa cyane cyane kugira ngo zirangaze ingabo kandi ziteze amacakubiri muri aba basirikare. Umuvugizi w'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC yifashishije uru rubuga ari kumwe na Minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru Patrick Muyaya, nawe twabagejejeho ibyo yatangaje kuri iki kibazo makuru ya kare. Ekenge rero akaba yasabye abahanga mu itangazamakuru kurwanya ibi bikorwa yise ko ari ibikorwa by'ikinyoma. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibinyujije ku muvugizi wayo Patrick Muyaya nayo ikaba yahakanye aya makuru nk'uko kare twabibatangarije. Twihuse rero General Rukemata wa Wazalendo yiciwe muri teritwari ya Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu minsi mike ishize umutekano wari wifashe nabi mu misozi ya Rurambo muri teritwari ya Uvira. Umutekano ukaba cyakoze magingo ya ukomeza kongera kugaruka nyuma y'ihunga ry'abarwanyi umutwe wa Wazalendo baturukaga mu duce dutatu twari tuzwiho kuba ibirindiro byabo bikomeye, bakagaba rero ibi bitero baturutse muri ibi bice. Ibi kandi nibyo byaje kurangira mu Generali Rukemata arasiwe muri iyi mirwano. Yakaba ari umuyobozi w'izi Wazalendo, akaba rero yararasiwe muri iyi mirwano yabaye cyangwa se yabereye ku musozi wa Majaga mu mpera z'ukwezi gushize kwa gatanu. Amakuru agera ku Ibendera TV yemejwe n'abaturage bo muri Rurambo aravuga yuko abarwanyi ba Wazalendo ngo bahoze babakoma mu nkokora ndetse bakanabasagarira kenshi banabahohotera. Ubu rero ngo bakaba baramaze guhunga nyuma y'uko ngo bagabye ibi bitero, ariko bakaza kuraswa ku buryo bw'ububabare
n'abarwanyi b'intare za Sarambwe aho ngo babatwitse ku buryo bw'indengakamere. Magingo aya ngaya bivuga yuko rwose ahangaha muri ibi bice n'ubundi ngo hagiye hacyandagaye imirambo y'abarwanyi ba Wazalendo, dore yuko no mu minsi yishize aha ngo hatoraguwe imirambo myinshi cyane y'aba barwanyi ba Wazalendo. Ibi rero ngo byaje kurangira uwari ubayoboye aguye muri ibi bice bya Mundegu ku gatobwe aho ngo yari yajyanwe n'ubundi inyuma yo kuraswa. Umwe mu baturage batuye muri ibi bice agira ati ubu dufite umutekano wose, umwanzi yarahunze kandi ahungira kure, ubu dusa naho twizeye ko atazongera kugaruka. Uduce twa Majaga, Amasi na Nyankware twabaye nk'utugaruriwe ubusugire nyuma yo kwamburwa abarwanyi ba Wazalendo bari barahagize ibirindiro bikomeye byabo bakoreshaga abagaba ibitero kenshi byibasiraga abaturage b'abanyamurenge ndetse na twirwanaho isanzwe ibacungira umutekano, no kuvuga isanzwe icungira umutekano aba banyamurenge. Iyi mirwano rero ikaba yaraje n'ubundi gutanga igisubizo aho bivuga yuko amagingo yangaya nta bitero birimo noneho kugenda bisumbuwa abaturage batuye muri ibi bice, ndetse ibi bitero bikaba byaraje kurangira umuyobozi umwe wa Wazalendo na aha rero muri iyi mirwano ya Wazalendo ngo natwirwaneho byaje kurangira Generali Rukemata ubwe ngo aguye ku rugamba n'ubundi nkuko yarasiwe muri iyi misozi ya Majaga. Ngibyo rero ibikomeza kugenda bivugwa ahangaha n'ubundi muri ibi bice, n'ubundi mu mirwano ikomeye n'ubundi ikomeza kuvugwa ahangaha. Hanyuma rero nimureke twerekeze mu mirwano n'ubundi muri Rurambo, n'ubundi naho ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'ubundi ibingibi nabyo tubigarukeho, n'ubundi tubabwira yuko amakuru aturuka ahangaha muri Rurambo n'ubundi akomeza avuga yuko ngo abatuye muri ibi bice bongeye kumva urusaku rw'amasasu ngo yiriwe avugira mu mujyi wa Uvira, muri bya bice n'ubundi twababwiye byabereyemo imirwano ikomeye. Abaturage bahangaha rero muri Rurambo ngo batangiye kumva aya masasu, n'ubundi ngo mu rukerera bikaba bivugwa yuko ngo n'ubundi ari amasasu yumvikanyemo imbunda ziremereye cyane. Ngibyo rero ibi ekomeza kuvugwa ahangaha. Noneho reka twerekeze mu mirwano yabereye Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba ari imirwano rero yabereye mu gace kitwa Kiringi, ahitwa Ikiringi rwose ngo urwambikanye. Imirwano rero ikaze yongeye kumvikana ahitwa Ikiringi hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na Wazalendo. Akaba ari imirwano yatangiye muri ibi bice kuva ku munsi w'ejo tariki 3 Kamena muri uyu mwaka mu gace ka Bashari Mokoto ku butaka bwa Masisi. Uyu munsi kandi nabwo iyi mirwano ikaba yakomeje, ndetse ikaba ari imirwano ikomeye cyane irimo kumvikana muri ibi bice, nkuko amakuru aturuka muri ibi bice bitangaza ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye kugaba ibitero ku birindiro bya Wazalendo muri aka karere, ndetse ngo ibi itero bikaba byagiye bigabwa mu bice bitandukanye byo muri Masisi.
rero ngo hakaba hagabwe ibi bitero n'ubundi hakoreshejwe imbunda ziremereye. Ngo ni ibitero byagabwe hakoreshejwe intwaro ziremereye cyane. Imidugudu rero ngo yumvikanyemo imirwano hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na Wazalendo, ngo ni ahitwa Badasohora, ahitwa Mihara na Kiringi. Aha muri ibi bice bitatu cyangwa se muri iyi midugudu itatu ngo niho habereye imirwano ikomeye cyane kuri uyu munsi, kandi ngo niho humvikanye intwaro ziremereye cyane. Ibikorwa byose byo muri aka gace rero ngo byahungabanye, ndetse imirimo y'ubuhinzi n'ibindi bikorwa ikaba yasubitswe, ndetse ngo biravugwa yuko n'ubundi abaturage bo muri ibi bice bakomeje guhunga. Bamwe mu baturage baduhaye amakuru wo muri ibi bice bagira bati kugeza ubu habaye imirwano ikomeye kandi ikaze, intwaro ziremereye kandi zongeye kumvikana ahangaha muri utu turere cyangwa se muri utu duce twa Kiringi na Mihara hafi ya Kashuga. Bakagira bati ntabwo rero uyu munsi ibintu byari byoroshye kubera yuko ngo ibitero byagabwe ku birindiro bya Wazalendo. Hanyuma rero ngo imirwano ikaba ari imirwano yari ikomeye cyane. Byongeye kandi ngo amakuru avuga yuko ngo aha humvikanye amasasu menshi cyane, aho ngo abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ko ngo bagabye ibitero banyuze ahitwa Rugarama. Noneho rero ngo bahingukira ahitwa Mweso, batangira rero kohereza sharing kuri izi Wazalendo n'ubundi zari zifite ibirindiro aha muri ibi bice. Uko rero kurasana kukaba ngo kwatumye abaturage cyane cyane abo mu bice bigenzurwa na Wazalendo nk'ahitwa Bashari Mokoto n'ubundi ngo bagerageza guhunga. Imirwano ikomeye cyane irimo kubera ahangaha muri Masisi rero ngo ikaba ikomeje kuzamura intera yo ku rwego rwo hejuru. Ayesirika rero dukomeze n'aya makuru tubabwire yuko twerekeje noneho makuru ajyanye na politike na diplomasi. Birumvikana atwerekeje Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Makuru ajyanye na politike na diplomasi turababwira yuko n'ubundi itangazamakuru yo muri iki gihugu yabujijwe kuvuga kuri Joseph Kabila ndetse no ku bikorwa bijyanye n'ishyaka rye. Ntago higeze havugwa ikiza akorwa ku muntu wakongera guha ijambo uyu bwana Joseph Kabila Kabange. Gusa ariko itangazamakuru yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubu rikaba ryabujijwe kongera guha ijambo uyu mugabo wahoze ari perezida w'iki gihugu, ndetse no guha ijambo cyangwa gutangaza ibikorwa by'ishyaka rye, no kuvuga ishyaka riharanira kwiyubaka na demokarasi PPRD. Ku munsi w'ejo kuwa kabiri tariki 3 Kamena muri uyu mwaka w'2025 nibwo Christian Bosembe perezida w'inama nkuru ishinzwe itumanaho aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ibingibi, aho yabitangarije ku muyoboro wigenga witwa Top Congo. Ibitangazamakuru byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo ntibishobora kongera gukurikirana cyangwa se kuvuga cyangwa gutangaza amakuru ajyanye n'iri shyaka rya bwana Joseph Kabila. Ibitangazamakuru byo muri iki gihugu rero bikaba kandi ngo byabujijwe gutangaza ibyavuzwe cyangwa ibiganiro byagiranywe n'ubuyobozi bw'iri shyaka rya Joseph Kabila, cyangwa se gutangaza ibiganiro cyangwa inkuru
zirebana n'abahuye, abaganiriye n'abakiriwe na Bwana Joseph Kabila. Christian Bosembe ibi yabisobanuye muri aya magambo agira ati ntabwo ari ubugenzuzi, nta burenganzira bwahungabanijwe, televiziyo ntigomba gukoreshwa nk'urubuga rwo guhirika ubutegetsi. Ibi rero bije nyuma y'iminsi mike Sena yambuye ubudahangarwa Bwana Joseph Kabila ni kuwa kane tariki 22 Gicurasi, kuvuga mu kwezi gushize muri uyu mwaka w'2025. Akaba rero yarambuwe ubudahangarwa muri raporo ya komite idasanzwe ishinzwe gusuzuma ibirego by'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta mu rukiko rukuru rwa gisirikare bijyanye no kuba uyu umugabo ngo yarambuwe ubudahangarwa na Sena yo muri iki gihugu. Twabibutsa ko mu matora yakozwe na Sena yemeje ko Bwana Joseph Kabila akurikiranwa n'ubucamanza aho ashinjwa n'inkiko ibyaha by'intambara no gukorana n'umutwe witwaje intwaro urwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa aribo M23. Reka twihute tunagana no ku musozo tubabwire ko Bwana Maisero Cishambo uyu akaba yarigeze kuba guverineri wa Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yakiriwe i Goma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba yakiriwe mu cyubahiro, akaba yakiriwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, ibintu bikomeye cyane aho rwose bagenda bavuga bati ikaze urisanga mu gihugu cyawe cy'amavuko, ikaze kandi nka guverineri w'icyubahiro. Uyu mugabo bigaragara yuko asheshe akanguhe, akaba yamaze kugera muri uyu mujyi wa Goma, aho bigaragara ko rwose uyu mureba ngira ngo murimo muramubona neza, uyu musaza rwose w'inararibonye uri kumwe na Lawrence Kanyuka umuvugizi wa AFC M23. Nguko rero uyu akaba yageze cyangwa yakiriwe i Goma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yageze kuri uyu wa gatatu tariki 4 Kamena muri uyu mwaka. Akaba rero yakiriwe i Goma mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu akaba yinjiye muri uyu mujyi ari kumwe n'intumwa z'abanyapolitike batandukanye, abacuruzi, abayoboke ba opposition na diaspora. Ibi bikaba byatangajwe n'umuvugizi wa AFC 23 yitwa Lawrence Kanyuka, abinyujije ku rukuta rwe rwa X yahoze yitwa Twitter. Mu butumwa bwe Bwana Lawrence Kanyuka yagize ati turemeza ko i Goma twakiriye guverineri w'icyubahiro wa Kivu y'Amajyepfo Marcel Cishambo hamwe n'intumwa zigizwe n'abanyapolitike, abacuruzi, abatavuga rumwe n'ubutegetsi na diaspora. AFC 23 irahamagarira abenegihugu bose gukurikiza inzira z'abangaba. Abantu bamwe na bamwe bemeza ko wahoze ari guverineri yageze i Goma guhura n'uwahoze ari umuyobozi we wari mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru kuva mu mpera z'icyumweru gishize. Uyu rero bikaba bivuga yuko ngo yageze aha i Goma aje guhura na Bwana Joseph Kabila Kabange wahoze ari umuyobozi w'iki gihugu, ubwo n'uyu mukambwe Marcel yari guverineri wa Kivu y'Amajyepfo.
uyu rero tubibutse ko yabaye guverineri wa Kivu y'Amajyepfo mu mwaka wa 2010 kugeza mu mwaka wa 2017 umwanya yamazeho imyaka 7 magingo yakaba atari yatangaza ku mugaragaro impamvu zatumye aza igoma gusa ariko bikaba bivuga ko ngo nubundi gahunda ari ukuza kuvugana cyase guhura na bwana Joseph Kabila Kabange. Ngibyo rero ngayo amakuru twagarukagaho muri aya masaha, reka mbashimire cyane mwese aho muherereye, nizere ko mwiriwe neza, nizere ko ubuzima bwanyu bukomeje kugenda neza, ariko mbibutsa gukora subscribe hano kwibendera TV niba uri mushyashya hano cyangwa bikaba byaraguciyeho, emerera uterekeho subscribe yawe, hanyuma ubundi tujye dusangira aya makuru utiriwe utakaza umwanya wo kujya kuyashakisha. Imana ibarinde kandi komeze kubareba neza.